Emisija Komšija protiv komšije se drži one poslovice u zdravom tijelu, zdrav duh i zato je današnja takmičarska disciplina ovdje sa duvanjem, sa balonima i sa vezanim rukama. Da vas upoznam sa pravilima, pomoćnici stoje tamo kod kesa, takmičari dolaze ovamo, uzimaju balone, dolaze do pomoćnika koji im pomažu da zajednički naduvaju taj balon, zavežu, ubace u kesu i onda je smjena. Onda pomoćnici dolaze po balone, vi ostajete, pomažete njima i tako u krug. Ko u određenom vremenskom roku naduva što više balona i utrpa u kesu, taj je pobjednik i dobija koliko? 200 kuna. Nije, 5 bodova i sve balone ćemo vam ostaviti ovdje. Ako ste spremni, zauzmite svoja mjesta, idite tamo. 3, 4, sad! Nema smijanja, duvajte, duvajte! No, jadna, što je smiješno? Sad ga treba uvezati, treba ga uvezati, Crvena ekipa je, boga mi, dobro problematična. Gdje ćeste? Imamo i pucanja ovdje razno. Kaže, pukao si ko balonom trebi. Dosta je jedan, dosta. Ovo je već neka taktika. Liječeća. Da smo znali da nam tako dobro ide, vezali bi vam i noge. Aha, uključujem štopericu. Aha. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, gotovo. Sad ćemo da prebrojimo, ovaj se ne računa, ovaj se ne pika. 5, 6, 8, evo ga 9. Imate 9 balona. 4, 6, 8.
Dođite ovamo da proglasimo da je pobjednik. Jo, nemoj me strašiti. U ovoj takmičarskoj disciplini pobjedila je plava ekipa. Čestitam, svaka čast. Poštovani gledalci, na mjestu gdje smo počeli današnju emisiju Komšija protiv komšije i završavamo ovdje u Domu mladih. Oko mene su mladi, neki su mlađi, neki su stariji, neki su pobjednici, neki su pobjeđeni, a pobjednik današnje emisije Komšija protiv komšije je crvena ekipa. Eto, treneru, pobjedite učenik. Šta je reći? Možda tako je bilo. Učenik pobjedi trener. Aha. Dobro, ostajete i dalje u dobrim odnosima. To ćemo da vidimo. Ili će onda osnovi sad svoj hip-hop klub. Nadam se da će vam i dalje ići sve kao što je išlo i do sada, da ćete osvajati još dosta medalja, da ćete se družiti zajedno, plesati, pjevati, a uz pjesmu i igru, evo i nešto da popijete, ali ja sam čuo da hip-hoperi ne piju baš nešto alkohola, ili tako? Narode, ostavljamo vas na probi, jer smo vas omeli u pola probe, smo došli na snimanje, vi sad nastavite da vježbate, da osvojite što više medalja, a vama, poštovani gledalci... Dobro, moji pobjednici. Trening. Šta da kažem drugo nego gledajte nas u ponedjeljak i prijavite se, doći ćemo i do vas. Igrali vi ili ne? The girls love how I lead, like a G to the B.